Enka mina tintani bilawara ya khume naro mingsero wa mgaralo le feva komfatlela komkela mingsero me kwalo ngisela station shirkonga wa khoningsela la Gauteng eMpumalanga no West Limpopo na we kuma ku audio streaming ya mgaralo ne fm.co.za mina likhalanga Pet Matebola ngwana risima twa jimo xitlango maxingirtano wa chacha na makulelo wa ndandats mingsero me na ku amkela kanangara ko Afrika wa vulavula umelerisiwa incindali Eric Mabasa ifama xiko fika leka hafu ku bilawara ya n'wenhlekanelo kula kutela kukulu ka mbulavulo wo hetsela wa vufambisi bya vuntsivu bya xidemokrasi president Cyril Ramaphosa loko ta va kona laha ka awara ya nkombo madyambu ya sukara ra mutana ku pfumela ku ri va xipano xa tiko xitleri va ta va yime ku lunga kula ku tisela mbulavulo wolowo madyambu lawa se lava ku namuntlha la u nga ta va u ri ko u yingiselela u ta kota ku byela munduku ku ri u twe president va ku yini hi ndlela leyi ku na swilo swo tala leswi va nga swi vulavula loko va kha va nyika mimbulavulo ya voho ya ku vulavula na rixaka mi ta tsundzuka ku ri nga hoxisi va nga va kha va ya vulavula na rixaka ra vunhungu namuntlha va kha va tshembisa rixaka leswi na leswiya na ku langutela loko hi nga va ku ri na koho hi kwihi loko ku ri u ke ku langutela i ncini xi nga va ku xi kha xi endla leswaku u nga vi na ku langutela ke loko ku ri swi koho swoleswo na ku ri ka Afrika wa vulavula ka mgalalo FM u kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangula wa wehe wu yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku u ri na tona kambe ke mi ta va mi nga tsundzuka ku hi vulavule na hi timhaka ta swa rihanyo ku kahlekahle kumbexana swi ta swi ri kahle ku hi languta ku tanihi tiko hi le ku fambeni njhani loko swi ta ka timhaka ta rihanyo na vukorhokeri byelebyo ku ve na ku sayiniwa kumbe ku tiyisisiwa ka timhaka ta nawu loko swi ta ka timhaka ta swa rihanyo kumbe ndzindzakhombo wa timhaka ta swa rihanyo lowu vengi wu ta hetelela wu hi pfuna ku endla leswaku timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya swa rihanyo byi fikeleriwa hi mani na mani se xivutiso ku ta va ku ri ku mingisero wa mehe kwala wena u nga koho u vona yini hi ndlela yeleyo hi timhaka ta swa rihanyo hi ku angarhela ku yisa amahlweni 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ila nga kona mingisero wa mganalo na FM akomba ndlela hey ya xivuye xi lava ku ni chavisa xi lexi ni vulavula ka xona la kambe hambiriswiritano na ku ri ku Afrika wa vulavula ka mganalo na FM akomba ndlela a hi ku tu mingisero wa mina ku u khome ti timhaka ndlela tingani kwala u nga ko mingisero wo sungula hi loyi hi nhlekani a hi nhlekani minjhani hi pfukele minjhani sesi hi pfukele a khensa swinene mi ri yini n'we mina ni mutshama kahlekahle ni mutshami wa le Elim okay ni nga nghena la ka radio namuntlha hi ku complain hi xibedhlele xa Elim Hospital concerning transport leyi hi rhwalaka yi yisa ka swin'wana swibedhlele swo fana na Vupulukwani na Vomankweni na swin'wana so Elim Hospital yi hava transport ha hlupheka swinene hi yona loko ma hlupheka mi vula yini i ku a ku na transport at all kahlekahle ku hava transport loko hi fanele eka swibedhlele swin'wana hi fanele hi yimela yin'wana transport leyi humaka ka swibedhlele swin'wana yi rhwale vavabyi va yona yi ta rhwala hina yi famba na hina loko ri ku nga ri na sweswo ku va ku ri transport minkarhi yin'wana ha tlhela hi tlhelela makaya ku ri hi ku pfumala transport ni byeleni la loko mi ku ha tlhela mi vula ku tlhela mi ri kwihi ku va ku endleke yini kahlekahle hi va hi kha hi tlhela hi kha hi suka kona kwale xibedhlele hi tlhelela kaya ku ri hava transport okay vanhu lava kumaka transport leyi i transport leyi faneleke yi va teka yi va yisa a hi n'wina mi tshama mi famba hi transport a mi ya kwihi kumbexana swi ta hi okay a hi ya a Polokwane hospital laha hi faneleke ku hi suka hi pfuniwa kona hi mavabyi yo hambanahambana hi ti-patient to hambanahambana okay mi suka exibedhlele xa Elim mi ya a Polokwane ivi mi fika hi nkarhi muni a xibedhlele kahlekahle nkarhi lowu va nga hi vekela wona i ku hi suka hi 7:00 mara loko se ya suka a xibedhlele hi nge loko va ku mi suka hi 7 mi va mi fike hi nkarhi muni va ri mi fika hi nkarhi muni ku na nkarhi va mi vekela ku va ku mi fanele mi va mi fikile kumbe va hindza va mi teka makaya ku endleka yini a va hindzi va hi teka makaya hi va hi kha hi hlangane hospital hi 7:00 va hi byela kahlekahle ku mi va mi fikile hi 7:00 because transport ya fika hi vo 7 okay and then transport yi nge fiki hi 7 bo 10 transport yi nga fika hi vo ma 10 11 12 and yi nga ri ya hina transport mhaka ku hina hi hava transport hi vuhina
yi fika kule yi va ku yi komberiwile ka swibedhlele swin'wana ku va hindza va yi rhwala okay vanhu lava hi fambaka na vanhu hi famba na vanhu vo hambanahambana hi famba na vanhu va tikhemo lava fambaka va fikaka va nghena kwihi a ti-dripini hi famba na vanhu va swihlangi leswi nga ku chekiweni ka mavabyi yo hambanahambana yes and then loko se hi fika le hi fika hi ri late leswi fositelaka ku hi fika hi tlhela hi mhaka ku hi kuma madokodela va chayisile va nge hi kumi va chayisile mi nge fiki late hi ku aningo va kha va swi tiva ku mi le kuteni a va swi tivi madokodela lama mi yaka ka wona ku mi le kuteni madokodela lama hi va kona va kha va swi tiva ku hi le kuteni mara a ni madokodela va pimeriwa nkarhi ku va fanele va tirha nkarhi wo suka maybe va pimeriwa i fanele yi tirha hi 6 ku fika hi 12 let's say nkarhi walowani vonani mina se loko se i pimeriwe nkarhi dokodela ro fika ro chayisa hi 12 mina ni ya fika hi 1 mi hleketa ngo yi ta ni pfuna se n'wina ni vulavulaka na n'wina sesi mi tshame mi hlangana na swona swa ku loko mi fika kumbe mi swi vona vanhu va kha va byeriwa ku a mi nga ha pfuneki hi mhaka ku mi hlwerile mina ni vulavulaka hi mina ni nga hlangana na swona ko tala a ni fambi ni ri nexe ni famba na tin'wana ti-patient to tala yes mina ni tlhele ko tala hi n'wana wa mina ni yisa n'wana ntsongo minkarhi yin'wani va khala ta endliwa operation a tlhela se loko a tlherisa sweswo hi tlhela again loko hi tlhe hi vuya kambe hi tlhe hi vuya hi ri late hi mhaka yona transport hi tlhe hi postelaka ku hi tlhe hi tlhela kambe hi tlhe hi tlhela kambe loko hi tlhe hi bukeriwa yin'wana date hi vuya kambe hi tlhe hi tlhela because of transport hi mhaka yi va yi fike late sometimes hi nga yi kumi transport hi mhaka ku Elim hospital a hi se vona transport ya hina Elim hospital loko mo hi languta kahle botped minkarhi yin'wana leyi taka hi ta sala hi kha hi hlambanisa ku a ku ri na xibedhlele se xi kha xi nga ha ri kona kahle mhaka ku loko hi swi languteli i swo tala swi xotaka mi vula yini kwalani sesi michini minkarhi yin'wana loko ya x-ray yi va yi file hospital ku hava mati ni le swihambukelweni swa kona loko hi nghena hi fanele hi fositela ku hi kuma mati madiron'wini ku loko munhu a heta ku tipfuna a teka bakiti a chela a ti-flash na kantsongo hi vanhu se hi marito man'wani mi vula ku xo va ku tshikiweni xi hlakala xibedhlele lexiya xexi van'wana a va tshembe xona a xi ri xin'wana swa swibedhlele leswi a swi rhanga mahlweni malembe endzhaku xa deteriorate botped in fact na ti-patient tin'wanyani leti nga ka tiwadi tin'wanyani ti hlambela ka swikotlolo ma swona tindhichi tetiyani kho loko na n'wana ntsongo wa ringana hi vanhu because last time ni nge mention tiwadi leti ni nga ya ka tona ndzi nga vhakela un'wana wa munghana se ni fika laha ni n'wi vutisaka ku se mi hlamba njhani mi hlambela kwihi a ni byela ku hi hlambela kwala hi nga kona a ndzi ka swihlambeliwani switsongo ni mi twisisi ni mi twi mara ka leswi a hi complaina hi xona ngopfu a hi kombela ku provide-wa yini hi transport as vanhu va le Elim hospital mhaka ku ha hlupheka ku na vanhu va ti-cancer deadly disease ma swi vona leyo loko munhu a kha tlherisisiwa xisweswo yi va yi kha yi andza lendeni ya kulela ma swi vona se hina hi complaina hi xexo ngopfu ho kombela transport a hi kombela ni mi twisisi okay inkomo sesi wa mina hayi leswaku i nga ta kahle i ta yi tsakile ku ya ku haxeleni vayingiseri ti tsakerini ivi fiki hlangana na swiyimo swa muxaka lowu ku endleka yini kahlekahle ku na lexi nga le ku fambeni ke loko swi swi fika laha a hi hundzeni laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hey kambe swi navetisiwa hi ngheni ne okay emakwembirhi timinete ntsena ku bila ora ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula khamukana lo NFM makomba ndlela 0860002543 hi ndlela yele un'wana tolo i nghenile aku itolo loko itolweni i nghenile aku a Tiyani ku na xiphiqo xa ku loko ku ri na ku fambe gezi ani loko ku fambe gezi ku hava backup generator va thochana ku na so se loko neni ya ndla vulavisisi neni ya kuma ku hi tshame hi kuma timhaka ta ku xaviwe ti-backup generator hi ndzawulo ya rihanyo anti ku ri Limpopo kumbe ya mfumo le xikarhi ti ta laha head office ti kona sweswi neni ya lavisisa ni kuma ku ti kona ti-backup generator se i ti vutisa ku a ti xaveriwa yini loko ku ti ti ta tshama tihofisini a ti le ku tirheni ti yo paketeriwa a ti fanele ti famba
ntsameni swi vula kwala na hangetana namuntlha kwala tin'wani ti-service a to ndleriwa ku ti ta pfuna hina ti ndleriwa ku ti ta pfuna valava va ti procuraku kumbe va ti xava hikuva loko mi xava ti-backup generator kambe ku ri na health center yi nga hava backup generator a ma ha yi xavela yini loko yi lo tshama kambe hi tweni nun'wana mingiseri loyi hlekani Ahee khalanga mpfukeni. hi pfukeni minjhani Hi pfukeni man. a kenza Se mi vulavule hi letiyani ni la ku vulavula kwala health center. Ai mativo. a vulavulani a mi lava ku yini n'we A ni la ku a ni lava ku tiyisisa leyi mhaka yi vulaka yaleya ku ko tala na madyambu loko magezi ya timile ntiyiso ku tirha vatinese va boheka ku va ri na leswa xifoyina lexiya va nge xi khayima mbuti lexiya xi khapa xiyindlwanini xi xa xipolipolinyana ni thochi yakho ya vonakanyana laha va kota ku mi thocha va kha va tirha swi humelele ka vanhu vo tala i ntiyiso mara leyi a ni lava ku nghena ngopfu kambe mi nga se nghena ka leyi mi lava ku nghena loko va kha va thocha vona vuhlayiseki bya byi ri kwihi loko munhu a tirha na munhu xinyamini hi tochi a byi kona kusuka ka nako ka security leyi ku va ku ri na wona ma-security mara a byi kona na le ndzeni maswona vanhu lava va vulnerable va nga endliwa xin'wana na xin'wana tinese at any given time a va safe ene na hina tanihi community wa concern ku loko i ya i fika i kuma ku lodata na xigevenga xi ngo nghena xi ku xi lava ku tshunguriwa xi fika xi va dlaya kwalaya maswona se timhaka ta laha tiyani a ti heli wena khalanga sweswiwani nghena hi timhaka ta mati kwalaha hi mhaka ku tiyani health center hi xinawu i xibedhlele ntsongo health center swi vula ku i xibedhlele ntsongo maswona ku hava mati laya ene ku ri hava mati hi ndlela leyi a ni lo twa phela a ni yili mhani wa mina i ti-regular laha va kuma treatment kwalaha na va yisa hambi ku ri xikarhi ka vhiki se i kuma vanhu vo lo mbimbimbi laha i vutisa ku hava mati vakhegula va tshamile laha ku hava mati yo nwa tinese a va koti ku ya xiyindlwanini hi ku swiyindlwani swa gwedla laha engaku ku na boholi nyana yin'wana kwalaha yi nga onhaka va teke michini wa kona va ku va ya ku lunghisile se swi na 3 weeks wena khalanga mati ya tekan'we kusuka ka district ya na 3 weeks mati ya tekan'we ma herile lama nga tisa hi va ka masipala laha va ta chelanyana ku va pfa va pfuneka sweswi ku hava mati ndhawu leya ende ndhawu liya i ndhawu leyi ni nge as ni ku i xibedhlele ntsongo na vayimani va ya va fika va pfuneka ku deliverisiwa i nga imagina ku after delivery ku fanele ku humelela yini mati ya laveka a ma kona mati ene mina vona khalanga ni na problem ya ku service yin'wana na yin'wana leyi hi faneleke hi kuma hina kusuka a vembe yi va na problem whether hi le ka education whether hi le ka health whether hi le ka public works region liya ya vembe va nga nyiki service hi ku ya hi ririmi man ni vula ku nkulukumba ni le xikwambana kambe mi nge fiki kwalani mi fika njhani mi lo vona kun'wana ku antswile ku tlula a tiyani mi nga ta ku swi wa service hi ririmi ni ringete ku hlamusela wena khalanga i timhaka ta ku loko ni twa timhaka ta mamati ni yingiserile previously mi ze mi vulavula hi le lithava ma ku vona lithava ne le giyani mi vulavurile hi kona a elimi ku vulavuriwe hi kona a ni nga ni tshama ni twa ku va na problem yi le xilizini mina unless loko ku ri ku ni yingisela ngopfu mahungu a ni tshama ni twa ku a xilizini a ku na loko ku ri ku a xilizini a ku na mati ku va na problem vembe swi vula ku ya yisa service ku yi pfala the gap kun'wana na kun'wana wena khalanga hi nga va na problem ya ku tshoveka ka ti-boreholes and so forth mara the question i ku plan B i yini sweswi ni vulavula hi plan B because hi na masipala wa vembe low because college chavani hi nge yi blame ka timhaka ta mati a yi le ka tona ta mali ti le vembe ene va district ya vembe va swi tivi loko va ta teka michini luwa va ku va ya ku lunghiseni va swi tivile ku hava mati then mi nge tisi mati kan'we ka n'hwetini mi expecta ku vanhu lava va tirha ku ri hava mati a va hlambi va fanele va ta na mati hi le kaya then loko va fanele va xiyindlwanini swiloko va fanele va suketela va khala ntumbuluka wu control mindzuku ta tisola hi ku vanhu lava avele ku hi pfuneni va fanele va nitisa ku yini khalanga hambi swi ri swiyindlwani swa German Jack leswi nga kona ku halanda kwala xibedhlele a tiyani swi ka swi nga tirhiseki mati swi la ku hlantswiwa swi tliliniwa njhani ku ri hava mati ndhawu liya yi thomile i nga nghenisa tihomu ti pfuja ti dya laha ku tele na mikwashe laha un'wana la ta luma na hinkwashe the other day a ni vuhembeli khala ku thomile ndhawu liya ene munhu loyi a nga thoriwa laha va nge wa tirha ku basisa a nge ku koti ku onhake ngopfu ka chavisi nga ku le nkambeni ya tihomu ku ri
a xibedhlele kambe ku na nisana mina leswi ni hlamalaka minkarhi tindhawu leti hinkwato ku na komiti ya tliliniki ntiyiso khalanga yi kwihi komiti ya tiyani ke loko hi xiyimo xi tani very yi kona tipolitiki letiyani hi letiya ta ku ri loko u vutisa munhu ku tikomiti ya health hi va mani va ku nyika maviti ya vanhu ku lavi le ka komiti ya health ve le ka komiti ya health munhu yaloye le ka komiti ya health loko u n'wi vutisa ku wa swi tiva ku a tiyani ku hava mati a health center a yi ta ku byela ku a ni swi tivi mara le ka komiti ya health se the challenge i ku hi ba matsanyi hi la ta va ka leadership mara responsibility hi nga ri na mhaka na yona sweswi ni vulavulaka sweswiwani va ta tsusumetela va ya laha ene loko vo fika va yi solva issue ya mati letiyani hi nga va bela mavoko a va swi twi ku laha health center ku hava mati loko ku ri ku va ta kota ku landza va ka district a va landzi mara ku na leadership handle ka committee ya health ku na ti-leadership to tala ku na va sanco ku na yini i responsibility ya vona ku vona ku swilo swi famba kahle mara ku byela ntiyiso wana khalanga committee ya health leri yi kona loko n'wi vutisa munhu wa kona ko va densi sambu xikhayima mbuti loko a nga swi tiviki na ku endleka yini kwalaho hi ku loko vanhu loko vavabyi va kha va thochiwa kunene ku vela polokwane ku na backup generator yi ngo lo tshama ivi n'wina mi ku mina timembara ta komiti ya tliliniki ya kumbe timembara ta komiti ya health center ya le tiyani na ti vutisa ku yi tirha yini loko ve yi kona na ku xin'wana lexi nga problem n'wina khalanga hambi hi le ka education hambi hi le kwini hi sweswiya swa ku i kuma ku hi na vanhu lava nga tshama va tirha ka education a va kona ka ti-SGB ku va ku ri na mina munhu ntsena ka ni nga tiveki nchumu hi na vanhu lava nga retire va nga tirha swibedhlele va tivaka ti-challenges ta le swibedhlele hi va fanele va va ka tikomiti mara ku na vanhu lava baku matsanyi i nga swi tivi ku a wu beli matsanyi ku tirha ni i ba matsanyi leriya ra ku va ku khalanga i le ka health committee i le ka komiti leyi yo ka yi nga pfuneki nchumu because it's not assisting vakhegula lava nga laya va fa ku hi torha tinese leti nga laya ve le ku hluphekeni va ta ze va dlayiwa kunene ku chume ngopfu na tiyindlu leti nga kona laha tiyani letiya ku tshama ku va lava ti-social worker na yini na yini i ku chuma ntsena laya a ku fanele ku laviwa more resources vanhu va thoriwa va tirha laha va pfuna laha nga kona nge swi kota ri yexe ku tirhiwa mara leya thochi khalanga a ni riveri ni yi vonile siku rin'wana madyambu na un'wana ni tshama ni fonela na visiku a ku ni kwala so ho thochi visiku laya a ku safe ndhawu leya letiyani health Department of Education ya health a yi ngheneleli ya languta xiyimo yi antswisa xiyimo xa le tiyani health center swi lava ku antswisiwa exibedhlele ntsongo ndhawu liya ni mi twile kambe hi xo lexi un'wana mi ngisira nga nghena ku laveka ambulance a ni ti-ambulance ti va ti ri ka majuzi mina ni hlekete nga ku wena khalanga maendlele lama a ku fanele ku ri na ambulance leyi tshamaka laha hi ku xibedhlele nto titliliniki to tala ti rhumela vanhu kwalaha health center laya ku ivi hi tlhe hi ya foyinela a vembe hi lava health center leswi hi nga twa ku veri ku na 12 wa ti-ambulance leti a ti fanele ti ya ka majosi a ti ta va ti tele ku hi ti nga hi pfuna area i yikulu mara tiyani health center yi qualifya ku va na ambulance yin'we kumbe timbirhi a yi qualify ku tshama ku ri hava ambulance laha because ku yi servisa vanhu vo tala lava humaka ne le kule bangi khalanga hey ya i nga ri se hi tlhontlhe yin'wana laha kambe hambiswiritano mingisiro ya mehe hi teto timhaka ta bula hi toko ya amahlweni kambe sweswi a hi sunguleni hi totlha mhaka ta vanhu ka misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi bula na mutshamaxitulu wa economic freedom fighters mani Veronica Mente hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona sweswi hi twa ku loko xiboho xi titani xi aleli timhaka ta ku va ku langutiwa ku yimisiwa ka vanhu swirho leswiya swa tsevu swa economic freedom fighters swi vula yini ka vona tanihi EFF kambe sweswo hinkwaswo hi vuya hi swi endla endzhaku ka loko hi tikumaka ka misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini hi ndlela leyi hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM ta kombela va vurhangeri va timhaka ta swa vuthekiniki va ya va ya languta studio 4 ku na ntambu yin'wana yi nga khoma kun'wana hi yo mhaka mi twa ku ku na mpfumawulo loyi a ni tshemba va ta swi languta sweswo a ni va swi twi hina hi swi twako ha va kombela ku n'we mi tirhanaka na timhaka ta vuthekinoloji kumbe ta technology laha ka nhlangano wa haxi yanani mi ya yi languta na n'we mi fambisaka xiyenge xa mahungu kwaleyo ringetani ku vulavula na vona va yi languta ku na ntambu yin'wana yi nga ri ku kahle hi ndlela yeleyo ku hi ta twa ku
loko xiyimo xi te tani swi nga va swi vula yini leswo a hi yeneni ka sesvero va suka ka economic freedom fighters hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona tanihi mutshamaxitulu wa vandla hi twa ku va ri yini vona eka timhaka ta ku va ku tekiwe xiboho lexi hi nga langutana na xona hi mhaka ku va khoto yi teke xiboho xolexo hi ndlela yoleyo. Sesvero, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Inhlekani? Good afternoon. Oh, we're doing very well. How are you? I'm fine, thanks for asking. I'm seeing News 24 here. It's reporting all EFF members won't participate in SONA 2024 following court ruling. How true is this story? Thank you very much for having us. Yes, the story it is true. We just released a statement now in response to the overall outcome of the High Court of the Western Cape. We are also indicating very clearly that our members will not allow a situation where the ANC divide us, where the ANC wants us to elect another president, another deputy president, another SG amongst ourselves to go and be party leaders and chief whips of the EFF. But most importantly is that we cannot be dictated to by the ANC that seeks to defend Ramaphosa with the judiciary to seal the information on the Phala and now frustrate everyone in South Africa and not recognize the constitutional right of the people that have sent the EFF to Parliament to represent them. Because remember, my brother, that more than 40,000 people make a seat in Parliament. When you are saying 6 members of Parliament should not go to Parliament, and some of us going to Parliament without our party leader, without our chief whip, without our secretary general, it means we agree that what which the ANC has done to our members is right, and what which the judiciary is agreeing to is actually correct, which is not the case. Therefore, all of our members will not be participating in today's SONA, and the matter and the outcomes of the court will be challenged accordingly, following the necessary procedures of the justice. But then, does the ruling say, though, that the party as the EFF should not participate, or it only talks to the 6 people? And I understand you are saying you cannot be divided, but is it not better for some of you to be listening to what is being said there? There is nothing to listen to where Ramaphosa is concerned. That is just a group of the caucus of the ANC wanting to listen to their own president of the ANC through lobbying all of us and not ask the pertinent questions that the public want to hear answers to. Therefore, us as a caucus of the EFF, all of us, both the NCOP and the National Assembly, as members of the organization that have elected the president in our previous NPA and the deputy president and the SG, we refuse to go to Parliament without our leadership, and we refuse to be divided by the ANC. We are not going to have a stand-in president and a stand-in chief whip. Otherwise, the SONA must be delivered by Dakude if that is the case. Then some Ramaphosa, they must, in response to that statement of SONA, give a way forward as per their party political mandate from the people and their own consultations they have done to respond and debate the SONA. So now we must find a space for the EFF to debate, and in that space, we now have another phase that is going to be debated in the space of as an alternative to the president of the organization, as an alternative to the deputy president who is the chief whip. Though, because the 6 members, as far as I know, unless the decisions of the courts as you appeal changes, they've been suspended for the whole month. Does it mean EFF will be absent even on the budget vote until the end of February? We will weigh the options that are available to us as we go along, because there are debates and everything else. However, at this point, anything that requires our president to respond to it, we are not going to have an alternative member in ourselves debating on behalf of the president. That has never been the case. We are not going to allow the ANC to elect
a president amongst ourselves and in absence of our own president. So as we conclude, Sesvero, what will be your message be to your supporters, those who are listening to you now, with regard to this decision? No, our message to our supporters is that let's all go to the ground. We have now deployed all our public representatives. Instead of sitting around and not having anything to do, we are busy with elections. All our public representatives and senior leadership, that is mostly the highest percentage of it is in Parliament, is busy with the manifesto that we are going to be launching in this coming Saturday. And we are busy with by-elections and the preparations of elections across the country. Therefore, all our members and our fighters must go to the branches in order to defeat these injustices and this incompetent government that we are having and deliver a proper government for the people come this coming election. Sesvero, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you. Thank you. Income. So ming sorom gana don FM bala wa bulana bona mtsamashitolo wa Economic Freedom Fighters atiswaka ngwina twi kulabo ya mumelerisi Cindani Eric Mabasa atata vulavula hi timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi vandla ra Economic Freedom Fighters xa leswaku vo timhaka ta SONA 2024 a va tingheni hi mhaka yini hi mhaka ku court yi tiyisisile kumbe yi bakanyele tlhelo xikombelo xa ku kumbexani ku nga langutiwa hi vuntshwa xiboho lexi nga tekiwa hi huvo ya endla milawu hi mayelana na timhaka ta ku va ku yimisiwa van'wana va swirho swa vandla ra Economic Freedom Fighters swa ntsevu ku katsa na president wa vo hambi ku ri chief whip va nge swi koti hina swa ku va na vanhu va ta yimela president van'wana va ta yimela chief whip sweswo loko ku ri ku va lavi vanhu valavo hinkwerhu a hi se n'we mi ri yini ku xiyimo xi tetani 0860 002 543 i va Economic Freedom Fighters kwala na kwala loko khoto yi vona va ku hey n'wina mi nga swirho swa EFF mi ri yini loko swi tetani vaseketeri va EFF mi ri yini loko swi tetani hi n'we hi lava ku twa n'we na n'we van'wana se State of the Nation address xi ta tsakisa vhele ku ri hava xiphemu lexa xo tshuka laya a na keni timhaka ta point of order hi vulavurile hi toho se n'we mi ri yini 0860 002 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ri teka riqingho rero endzhaku ka loko mina ni sungule ni kandziyela hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela hela hi nga ko we u ri yini hi loyi un'wana mingiseri a ka ha ri na munhu la 0860 002 543 inhlekani Aye njani? hi pfukeli papa minjhani Pfukile. a khensa Ni hlamula ka leyi mhani va kha va vulavula sweswi va EFF. Manito. ni mi yingiserini Ma vona butete mbalabula na manganyi. Mhaka leyi nga kona ka politiki ya la ka tiko ra ka hina i problem ngopfu hi mhaka yini. Mavato va vulavula kwalano va huma eParliamente. Mara nkarhi wo ya tshama na vaseketeli ava va nga na wona vo teka decision. Swi komba ku ka politiki ya hina hi nge yi ya tota president laha hansi laha ku ri na ti-problem to tala ku butete president va vulavula swilo swi tlhe swi chika ku ri mali yi ya ka ti-department teto mara yo dyiwa hi vulavula matiko mo tala ma mati butete ma khame le swikhwameni swa vanhu kambe va boheka ku teka xiboho a ni ngo va nikiwe matimba ya ku va rhangela phela loko mi nyika matimba ya ku rhangela a swi vuli ku mina ni fanele ni tlhela ni vuya siku rin'wana na n'wana ta mi vutisa a ni mi ni tshembile ku ni ta rhangela se na rhangela ivi ni swi vona ku ha leswiwani ku ya hi leswi ni nge le ku rhangeriseni xiswona a swi nge fikeleli leswi hi lavaka swona ya va right wona mara ku na laya ku fana na ku ri loko hi tlhelela nyana ndzhaku la ka point of order lexi va twisisaka ne i ku ri a va endli point of order ivi va yi nyikela leyi ku yi hlamuriwa hi ndlela yin'wana vona va khandziya matafula swi vula ku ri hina vaseketeli va vona va la ku hi vo ti-picture letiya va hi vuyela na tona
hikuva va nge vuyi na nchumu loko SONA yi nga helanga ene va yi disturbile. kambe a ni ku ya hi sesivhero laha loko va kha va vulavula ve ri ku hava xo yingisela xona ka SONA xikombiso se loko ku ri hava xo yingisela xona swa ntswa xo yingisela xona mehe daswa ni vula so hi ku tiphati leti hinkwato ta fana ma vona sweswi EFF sweswi va vulavula va ri kwalomu va nga kona ni huma ka EFF ku na ti-program hi ti-report-aka ku na vo help desk ku na yini a swi tirhi sweswo. mi vula yini loko mi ku mi huma ka EFF? Sweswi mina ni suka ka EFF ku na problem yin'wana mi ta yi nghenisa mi ta yi twa. Loko mi ku mi suka ka EFF se mi le ka rin'wana vandla? A ni ya ka help desk. A ni ri ma vona loko ti ri tiphati ti tani i tiphati ta politics ta South Africa ku na leswi government loko yi ku pfuniwa vaakatiko va nga yi hi ku u na khadi ra le kwihi mara vona vanhu lavawani va na swilo swo tala ku na leswa ti-disability ku na yini ESA swilo leswiwani mara loko mi ya ka swona ka tiphati hinkwato a swi tirhi mara va le ku kombeteleni ka phati yin'wana leyi nga gavheni ku ri yi endla yini vona va le ku tsandzekeni vanhu lavawani hikuva politiki ya vona mi le ka ANC ani mara na yona ANC ani yi favi hi mahanyelo ku kula a nga na problem. Nemetwe. Thank you, man. Enko. 0860002543 nakona ku Afrika uba wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomandlela. U nga tirhisa na X u kandziyisa rito ka 0657443911 hi X u nga tirhisa @Afrika Munghana. Hi kota ku twa ku ri yini economic freedom fighters bari bo a va ngheni ka swiswa leswi fambelanaka na timhaka ta State of the Nation address leyi nga langutana na yona madyambu ya siku ra namuntlha leyi ni nge ri nga yi kayeli loko u ri ku fambeni u ri kwihi u nga yi kayeli xitichi xa wena Munghana Lonene FM yi ta ku tisela xona un'wana muyingiseri hi loyi nhleka Vashomas aye papa ma vona ku va na a so called one man party swikarhata loko swi fika kwala phati leyi a mi vulavula na hi sweswi yi nga va yi ri na vo 44 wa vanhu va timembara palamende ko va ntsevu wa vona va nga kumeka va yimisiwa ku va nga yi aka SONA mara hi mhaka ku it's a one man party everything revolves around that particular personality hi twa leswi hi twaku swona ingaku a va swi koti ku engage vo kota ngopfu ku disturb so leswi mina ni xi khensaka kambe ku nga va one man njhani hi ku sweswivhero swivangelo leswi endlaku va nga va yingisela i mhaka ya ku va yi ri one loko munhu a fana a vulavula leyi loko ku tshika ku vulavuriwa va sungula va ku murhangeri wa vandla yes va ku va lava chief whip correct a va kona vanhu valavo se mi lava ku va ya hlawula lava van'wana vo ka va nga ri swirho sweswo va swirho sweswo hi nkarhi lowu ku swi ta ku yini hikuva swi nga hetelela kumbexani swi tlhe swi endla leswaku na vose va sungula ku ti va twa nga ri kumbexani switolo leswi va swa nandziha se va nga ha la ku tshuka loko a swi ri sweswo a va fanele va taska un'wana loyi va n'wi tshembaka hi mhaka ku mi pfumela ku munhu loko a ze a yisiwa palamende i vupe ku ringana ku a nga yimela vandla rero ka timhaka leti ku fanelaka ku debatiwa hi tona hi muhaxi mara leswi xin'wana ni lavaka ku xi kombisa i ku ka ndhawu yin'wana na yin'wana ku na leswi vuriwaka ti-regulatory frameworks so leswi swi nga pasisiwa hi palamende sweswinyana ku loko president va kha va vulavula va delivera speech xa vona leswi va ngo i SONA ka ha ri hava leswi va ngo i point of order va tirhe ngopfu ka leswiya hi mhaka ya ku kuna nkarhi lowu andaka SONA parliament yi allocate nkarhi wa ku debate leswi aka SONA a ku vulavuriwa hi swona so leswi EFF hi va vona ku va kha va endla swona ni tsakisiwa hi ku na vo vinyi va vandla vaseketeri na timembara va swi tiva ku na van'wani va ha ku heta ku vulavula kwalani va twala va ri membara ya EFF loko va ya laya ku ri na SONA xikongomelokulu xa vona i ku disturba ku speech xi nga kumeki xi deliveriwa hi president mi tsaka ngopfu hi mhaka ku na vo vinyi va vandla va le ku swi voneni leswi lava va nga va rhuma ku va va rhangela a parliament va endlaku swona they are
rebel rousers vanhu va EFF a parliament kusukela kwale ka CIC ya vona ni le ka ti-legislatures hambi ku ri ka ti-municipality ka sweswo it's another debate for another day. ana hala ku ta kona kwalano ku hi ncini xi ndla ku mzemba lebela ndlela yaleyo hi ku minkarhi ya ku tala va kha va ku ya hi vo va kha va ku hi la ku kumela vaaki lava nga hetisa la tinhlamulo ta swivutiso leswi va nga va ka va ri na tona. Yeah, and then a swi talanga va kuma tinhlamulo mhaka ku loko xo karhi va nga yimi na xona instead of engaging and debating robustly a handle swona vo kumeka va disturba ntshamo wolowo swi sukela ka masipala swi ya ka ti-legislatures hi swi vona swi ri ka National Assembly sweswo hinkwenu loko swi vona timbhoni ta swona. So madama namuntlha hi ta vona SONA yi kha yi dilivheriwa kahle a ku sunguleni ku fika maheteleleni ya yona mhaka ku vanhu lava va ya ku laya hi timhaka ta ku disturba va ta kumeka va nga ri kona na judgment ya le khoto a yi khensa hi mhaka ku loko yes inkomo khensa swinene sweswo mingisero mina loko mi kana okay i mhaka ku hi ta la sweswo mingisero mgana lone femi khumet minute ntsena yi nga se ba awara yan'we mahungu misava na nkosinathi Chauke ka veka a hi tweneni loyi mingisero nhlekani Ayi botati njani? hi pfokele n'wina minjhani Hayi vala. Okay. Venga vole ku kale ku vulavuriwa ka swona. Ya sangise le EFF ntsena ngisela na hina hi nga ta ka president va veka la xitudini lexi. Matwisisa. Lava hi tinyika ku na nkarhi va yingisela ku va la ku yini. Va nga vuli sweswo. Se Mandisa botati. na miti Ndaba teka president va veka la xitudini na volo pfuka ka na matamera va ku mina se president a tiko no va veki hina la hi fane ku tlhe va yingisela loko va vulavula ende ta va yingisela ende swa swi endla ku loko va lava ku ya le va disturbers ka tiko va nga lava ku yingisela president wa hina le president wa tiko ku ri member ya EFF member ya DA member ya yini is the president of the country at the end of the day and the people of South Africa will need to listen to him. kambe loko va kume nkarhi wa ku hlangana na president va nga va vutisi leswi va twaka ongeti swi salela ndzhaku va nga vutisi amara loko vi hela lewani a namuntlha va ya ku vulavuleni ka swona president ivi loko ku endla maybe next week hi ta va na debate ya yini ya speech va fanele va vutisa and the president va vitaniwa kwini va na nkarhi vo lava timembara ta tele parlamente ku ri va tsala swivutiso kumbe va vutisa swivutiso loko president va vitaniwile ka parlament hi leswi va fanele va swi vutisa va tshika president va vulavula ka swona namuntlha va na kona nkarhi hinkwawo loko lava hlangana president umalini vo tlhela va hlekelela loko i munhu lowa ka va n'wi tivi va n'wi tiva kahle va tlhela va hlekelela se kasi tsamona president malima loko a hlangana tsamona malima loko a hlangana president a kota a va tlhatlheka ni vula ku mara ku hleka na ku va hold accountable loko se va byarisa vutihlamuleri loko va eka huvo yo endla milawu sweswi a hi swilo swimbirhi swo hambana i swilo swimbirhi swo hambana leswi swona va yelaka vutisa swivutiso ku na nkarhi va president a vitaniwaka kumbe na hemba a swona hi swona nkarhi lowu va faneleke ku vutisa swivutiso hi swona namuntlha hi nkarhi wo vutisa swivutiso botpet fana na n'wina leswi ma ha ri tichara nga vutisa swivutiso loko n'wana a fanele a twala xikambelo va ri mi vona everyday va nga xi twisisi va nga n'wi vutisi ku ri menyeri namuntlha a nge ku swi twisiseni leswi a ya n'wi vutisa hi nkarhi wa xikambelo loko xi kha xi tsariwa wa mi ta n'wi hlamula va vutisa loko se n'wina mi kha mi ri tlilasini nkarhi wa malembe hinkwaro wa mi vona nga mi vutisi swivutiso ya mi vutisa siku leri a tsala kunene n'wina mi ta n'wi hlamula ai chayelani khwatsi mi fika la mi ya kona mi hlayisekile mingiseri wa mina a khensa swinene ku mi tena tlhelo rin'wana ni nga ri na ku vona i ri invigilation room ko va ka nga vutisi ku loko ku kha ku tsariwa dyondzo leyi mudyondzisi a yi dyondzisaka a nga yi mudyondzisi yaloye ku ya invigilata van'wana kambe un'wana mingiseri loyi i nhlekani minjhani ngopfu hi pfukeli minjhani a hi pfukini a khensa swin'wana tuna van'wamisi swo ka va vulavula ku why loko ku hlanganiwa ndleleni va hlekelela hambi lava va baku xibakele loko va yimile lava karhi va vula va ri ku hlekeni loko va hlangana va vulavula va hleka swin'we va ya tshama hansi va dya swin'we loko ngheniwa rinkini ya xibakele ka luyo
a no nyika xikombiso sweswo a mi nyika xikombiso xi ya kwihi xexo xi ya ku a palamende ku ya fika ku discussiwa timhaka tanihileswi na muyingiseri van'wana va nga vula ku laha hi le ka robust place ya ku discussa laha hiko ku discussiwa kona ku n'wayaniwa no n'wayaniwa na hi marito a na ta ringesa ku va basisa swilo swo tala leswi vulavulaka palamende hi sweswi vo tala ku loko hi sungula nongonoko walowu swi nga endla nga lava no tima radio ni nga yingiseli ku swa vava leswi humelelaka laha tikweni i swilo leswi president no swi vulavula hi swona va nge vulavuli hi swona sweswi humelelaka laha matikweni lomu hi hanyaka kona ende kokwala hi lava fanele va byeli va tlhela va vutisiwa kwala hi ku a na va na vatirhi lava tirhaka kolomu ku ya hansi department ku hava report va yi kumaka na swi ende kha va yi kuma report ku swibedhlele swi le ku operateni kahle kumbe swilo swo tala laha tikweni a swi tshamisekangi va ya vutisiwa hi mun'wana hi kwihi hikuva va fanele va vutisiwa kokwalaha palamende ende nkarhi wa kona wo vutisela nkarhi lowu va nghena ku palamende nkarhi wun'wana na wun'wana va boheka ku vutisiwa na n'wina lo board bedroom mi ri na office loko ni nghena office na n'wina mi boheka ku vutisiwa hi mintirho ya n'wina ku lexi mi fike kwihi hi xona ku humelela yini hi xona ku mi teka responsibility ka mintirho ya n'wina kumbe ka vurhangeri bya n'wina ka leswi mi swi endlaka ni ta nyika xikombiso sweswiwani xin'wanyana hi ku tlhelela endzhaku loko va sungula va nghena xitulwini president va hina lava nga hi rhangeka nkarhi wa sweswi namuntlha va nga ta vulavula ka SONA yo hetisela ka xidemokirasi va hi tshembisile doroba rintshwa ra kahle smart town a yi tshama yi twa na ku yi sungula kwini ku humelela yini hi yona va vulavula hi black train ka nkarhi loko va nghena xitulwini na sweswi a ni tshama ni twa nchumu ku vulavula hi xona xexo ku yo hela malembe malava a va ri kona tirhweni hi leswi va nga tolovela ku hembela vayingisi vanhu va tiko ku hi ntsena hi va vhotela va karhi va hi tshembisa hi nga kumi nchumu na mintirho va hi tshembisile ku mintirho yi ta va kona yi kwihi mintirho yo hela load shedding yo hi karhata siku na siku hi tshama kha hi rila hi yona mara vanhu van'wanyana va ta fika va nghena na kwa moyeni va ku ri swi right leswo kha va vulavula ntsena va hi tshembisa va nga vutisiwi va nga ndondometiwi xivutiso enon'wini ku va za va hi nyika nhlamulo ku swilo leswi swi humelela yini hi leswi vanhu vo tala van'wanyana va kambe ndlela ya kahle ya ku vutisa swivutiso i ku kavanyeta xikombiso loko mi ku mi byarisa munhu vutihlamuleri i ku byala tiplakadi mi ya yima loko a kha a vulavula a kombetiwa ku a za a hlamula ka nchumu lowu a nga langusana na wona a ni loko ku tshave hi leswi vo tala a swi tiva ku na ni siku leri ku hlamula swivutiso ende hi minkarhi yo tala swivutiso leswi hlamuriwaka mi tsala ehansi ni va rhumela ehofisini ku ya hi le ka mutshamo wa palamende mutshamo wa xitulu wa palamende ivi va swi teka va swi yisa ka munhu a fanele a swi hlamula ivi yena a langa ku lexi nga xi hlamula lexi a ni xi hlamula why swin'wana swi fanele swi khiriwa swi na swivutiso leswi swa ku hi ku hlamula swivutiso munhu o langa ku u hlamula xihi xivutiso that's why hi ndlela yin'wanyana ku hava ndhawu yin'wana laha munhu a nga ta kota ku vutisa swivutiso leswi va nga swi laveki ku swi hlamula hi yo problem hi nga feyisana na yona na tanihi tiko tanihi xidemokirasi xa hina xidemokirasi xa hina xi hi veka nghozini ya ku ri vanhu lava nga byala vutihlamuleri ya ku hi hlamula swivutiso leswi hi humelelaka vugevenga vukorhokeri lebyi nga ri ku na byona hi nga havaku na mapatu hi nga havaku na mati hi nga havaku swibedhlele vo doja vo langa ku ri ni hlamula xa swibedhlele kumbe njhani i va swi hlamula ku ri hi ku vanhu va hi le ku hluphekeni a va ri ku rileni kwala ka radio sweswi loko sungula nongonoko mara a va swi volanga ku va hlamula kumbe va xi hlamuli na enda ku tshama ku hlamula xivutiso na xin'we xo yelana na vukorhokeri bya xilo xibedhlele a palamende ende swa rhumeliwa swivutiso sweswi mara ku hana munhu a teka vutihlamuleri byebyo hi ku volanga ku na xihlamulo ku va ni xi hlamuli na se vayingiseri hi tshamisa sweswiwani kumbe hina vahanyi va vaakatiko hi tshama swivutiso swa hina swi nga hlamuriwi why hi ri hava ti-ambulance mara va ta vula ka media kumbe kwala ka radio ku hi ti-ambulance ta 50 mi nga voni na yin'we ambulance hi ya va vutisa kwini loko hi nga va vutisi ku epalamende murhangeli wa tiko beri un'wana i ri vanhu valava va swi tshama va kona ka state of the nation address handle ko kavanyeta va biwa va hlongoriwa nothing new i ndlela yaleyo hi yo ndlela ya kahle yo tirha yaleyo moni hlamula na mingiseri hi leswi state nation address na sweswiwani ni nga tshama kwala ni nga kona tirhweni loko ke a va ta vulavula va ri kwala tirhweni a ni ta xi yingisela kwala ka munghana lowunene radio ya hina leyi nga hi connect na vona hambiloko va nga yangi kwala va nga ta va tshami kona va ta va ri ku yingiseleni va twa ku va vulavula va ya ku hi president i yini swin'wana swa vona va nga swi jampa and stuff ku ri leswi swa ku hi va kumeka va tshame layani i ku hi laha va fanele va tshama kona tanihi ntirho wa vona mara munhu un'wana na un'wana wa xi yingisela state of nation address a ri kun'wana na kun'wana la nga tshama kona se leswi swa ku hi mara ni n'wina veri n'wina mi sungula mi biwa mi kota ku
me tlongoriyo loko un'wana na un'wana o langutisa tivhidiyo kumbe laha ku nga tshamaku va biwa va yingisela swivutiso leswi a swi vutisiwa a xi ri na tikelo a xi ri na nkoka and a xi fanela ku swi vutisiwa ende swi hlamuriwa kambe hi mhaka tiko ra hina ri rhangeriwe hi vanhu lava va nga yi rhandziku a va nga swi lavi ku swi hlamula ende va tlhela va swi doja that's why leswi va nga swi epulanisa swona swa timhaka ta ku ri a ka ha vutisiwi palamende a ka ha endliwi point of order i swin'wana leswi va nga pulanaka mara veri a ka ha ndliwi point of order veri a ku ndliwi point of order loko president va ri ku vulavuleni ka state of the nation address mara va ta vutisiwa ku hi swi karhi a ni ku na lava nga ta vutisiwa ku na debate leyi nga ta va ta hlamula mehe lava nga ta vutisana swivutiso sweswo debate yi ta va kona futhi sweswiwani a yi tivi koko i nkarhi wa vo hetisela swa heta vo loko endzhaku ka ti-election loko vanhu va votile hi ta votela vukorhokeri lebyi hi nga ri ku na byona hi ku famba ka nkarhi kumbe kwala tikweni loko hi va votini va tlhelela futhi hi ta tlhela va vutisa futhi a ni vanhu ha ta va votele ka hi nga kumi nchumu inkomu i awara ya n'we henhla ka nhloko mixero mehe 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka hi kumeni mahungu ya misava hi loyi Nkosinathi Chauke ya Nkosinathi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekano lowunene ni khalanga ni ri swa titliliniki na ti-health center i ntiyiso na michini ya kona loko yi yingisa ku hlamarisa yo onheka xikan'we ke hi ku se mati vo cheleriwa kunene tiboholi ta vona ta heta malembe na malembe ti nga lunghisiwi hayi mani mfumo lawa ha hi endli swona ti swa chucha ka xikwembu a hi langutini rihanyo ra hina ri hlayisekile na rihanyo ra hina ri le kwini ri le khombyeni hi ko yi se herile khalanga ta vuya va bela xikhwameni hayi a mi ri na a hi na ngomani la ka mamela ku lovetuni inkomu avuxeni botpet hi na probleme emugangeni aka Nhombelani a New Stand hi na 4 days hi nga ri na gezi vayini aka Malamulele va ya ripota hi yo rindzela ri za ri pela namuntlha i siku ra 4 a hi na gezi a hi le ku pfunekeni va ka Eskom loko va foneliwa va vula ku va hi tshembisa leswaku va le ku teni masiku hinkwawo va tshama va kha va ku va le ku teni tintambu ta gezi ti tsemekile ku vana va hindza hi kona va ya xikolweni ntambu leyi yi tsemekile yi le ku humeni ka ndzilo vutomi bya vana byi le ka danger tlhelo ku na kereke eka ZCC na vakereke se va chava ku nghena laha kerekeni hi ku ntambu leyi yi tsemeke hikwalaya hi kombela mi hi pfuna botpet because a ha swi tivi se hi fanele hi swi ndlisa ku yini ku va ka Eskom i khale hi kha hi va fonela loko hi va fonela va tlhela va ya va ya ripota ku etihofisini va ku fambani hi le ku teni se i kahlekahle se holanda vhiki hi nga ri na gezi a ha swi tivi ku fanele hi swi endlisa ku yini botpet hi kombela ku pfuniwa hi hlikani botpet ni xeweta na muhumelerisi wa n'wina kwala na vayingiseri hinkwavo va Afrika va vulavula na ku khensa rhandza ku khensa ngopfu ku pfa mi vitana vo Professor Themba Sono vo Advocate Tsietsi na va Tatana Mashele ku ta va ta hi dyondzisa ka swin'wana hina nga koti ku swi twisisa ngopfu ni la ku angula katsongo mara ni ta khomanyana timhaka timbirhi last week a ni ri Helen Joseph ya xibedhlele xa Helen Joseph botpet ku tlhumile a ni voni ku va ko vanhu va ku cleana ndhawu leya laya mhaka yin'wana hi leyi tolweni a ni ri Pitori ni kha ni suka hi vo site hala Mountain Ville ni kongome masete va vo hala vo Hoshimampuru prison botpet ni vone movha wa Masole u nga ri na fastera ku yona mowa kunene hi salt tap ndhawu yaleyo ku na mowa hi salt tap ni pfa ni ti vutisa ku ri vo hluleka na ku faka window screen ya kahle inkomo khalanga mi ri na lumbela okay a khensa n'wina mi nga ndla leswi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ku na xiphiqo na o ka hi nga swi tivi i xa yini vanhu hi tsutsumela ngopfu ku ya fika hi ku hayi vandla leri yini vandla leri yadi hayi man a ku tirhi vandla la tiofisini ku na vanhu lava tirhaka DG a hi n'wa tipolitiki manejara a hi n'wa tipolitiki
va tirha yini ku na munhu va ku head of infrastructure ka tindhawu to hambanahambana technical yinini i nga swi vula ku na ti-technical manager i vanhu lava tirhaka laha a ku byi van'wa tipolitiki hi yo mhaka loko u twa ku president ve le ku teni van'wana va tleli no tlela va kha va pfala ti-pothole va kha va khulela laya va kha va ndla leswi va kha va basisa le hi mhaka ku a hi mhaka ya van'wa tipolitiki hi minkarhi hinkwayo ku va ku ri xiphiqo hi va lava ka va nga thoriwi hi lava ka va nga voteriwi la va lava hambi mo cinca mfumo mi nga ta tlhemisala na vona hi vo xiphiqo okay kumbexani loko mo kuma vanhu lava va rhangelaka va swi sala ndzhaku kumbexani ka va nga cinca a ni tivi masivo escom yi na tirhelo rin'wana na yona masiku lama ra ku ongeti loko yo kuma ku ndhawu leyi mi nga ka yona na mihakeli va koka milenge mara swi tlhela swi onha hi ku vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona va teka ni swi vonini mina giyani ni swi vonini kun'wana laha a handlenyana ka ve ri le kwila amatox vanhu va hete masiku va kha va fona va kha va ku tanani gezi ri tripini va nga yi munhu a za khandziya hi xitepisi a fika a kuma ku yi swichi liya yi lowa a ti pfuxela hi yexe se ma swi vona ku se mangele ku va ta zivanisana na le giyani swi vonini van'wani va kha va ku gezi a ri kona hi na ti-reference number va nga yi se vanhu va hetelela va ndla yini vanhu va hetelela va tindlela swilo loko munhu a za ndla kan'we hi yexe a nga hi foni nkarhi lowu taku loko a kuma ku ri wa gezi to tlhelela ku hoyi laya loko a kuma ku lexiya xa circuit breaker xi tshwini a ngo vha bridge kunene ma swi vo se swin'wana swo vangiwa mi kha mi ku mi ololoxa swiphiqo kasi mo endla swiphiqo xi va xi ya xinyanya hayi leswi wa swibedhlele mhani na swi tivi ku endleka yini ko va hi ku hi swo ni vulaka swi ku vukorhokeri lebyi a ho nyikiwi hina hi mhaka ku ho nyikiwa ku endliwa vukorhokeri ku byi ta kota ku vuyerisa valava byi va vuyerisaka miri i ncini leswi nga endleka Giyani College loko Giyani College yi ri na vanhu va nga le ku rindzeni mara ku va na vanhu va fikaka va yiva tikebulu va famba teto laha ku ceriwa na hi piki va cele nkarhi muni ku ri na va-security ku na security company ya hola yi kuma mali ku yi le ku rindzeni Giyani College yo rindza ku yima kwalaha gedeni va ala ndzhaku va le ku tsemeleleni tintambu ma swi vo sweswiwani muyingiseri wun'wana ni rhumele xifaniso xa ku na ti-backup generator ti nga lo tshama laha head office la kambe ka ha ri na van'wana loko va tshunguriwa na madyambu o thochachiwa a ti xaveriwa yini ti ku ri ka ti nge yi a health center letiyani na kolomu ti nga ri ku kona un'wana ni rhumele xin'wana xithombe la xa le tliliniki ya le ka Mavonelo malakani mo hlantswiwa hi mavoko ma birimini no birima hikuva a na hakeni na mati ma pfa ma huma machakini ma hlantswiwa hi mavoko malakani ya mavabyi ya le xibedhlele ya va lava ku tswalaka na yini hinkwaswo swi hlantswiwa hi mavoko ka Mavonelo na yona hi le ni rhumeriwe video la no ri ka Mavonelo hi ku ya ni ku timi se i swiphiqo leswi hi nga na swona hi nga humesa sweswiwani ni nga mina na swi tiva ku a ni tivi kumbexana ni xava makhavichi loko ri n'wi xava makhavichi ni ta va ni ma xavela ku ni tandla yini MEC Dr Phophi Mathuba loko va ya ndhawini un'wana na un'wana wa tlulatlula ya hala na hala ku komba ku va swi twisisa ku va nga teka xiboho loko ku ri ku wa hlongoriwa hi nga hlongoriwa mara hi vona va tirhaka tliliniki kumbe ku vona ku tliliniki liya muchini wa lunghisiwa kumbe ku vona ku ku na HOD i mani HOD ku na timanejara ku na laha manejara sweswi swa ku ka hlantswiwa ku na laha manejara ku ka dyiwa va kha va tirha yini va na ti-subsidy va na swilo hinkwaswo va ka va nga hi pfuni hi nchumu hi vo hi fanele hi languta vola se va na laki hikuva ni va thoriwe ku ya hi laha ku nga heriki and loko mi ta swi vona ka sweswo swi endliwa hi valava va ku va ri ka nkarhi ka mitirho ya nkarhi hinkwawo hikokwalaho ka yini minhlangano ya vanihawu va dinosa yi miyerile loko vatirhi va kha va tirha ka swiyimo swo tika so hikokwalaho ka yini va miyerile hikuva ku na vatirhi ku na minhlangano ya vatirhi laha yi faneleke yi yimela vanhu lava ku vanhu vatirhi lava va le ku hluphekeni va le ku tirheni hansi ka ntshikelelo hoy ha nchumu ri xaripela a hi tweni ni un'wana hi loyi
mina ni wun'wana wa vavabyi lava pfunekaka ngopfu exibedhlele xa Ilimi la minkarhi yo tala hi tikuma ku hi kha hi hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana kwalaya exibedhlele mara the main issue leyi nga endla ku ri ni zela ni kombela ku pfuniwa eka n'wina i mayelana na mhaka ya what we call patient plan transport leti minkarhi yo tala ku nga tona leti ti va ku ti kha ti transporta ti-patients to the other hospitals so lexi nga kona i ku most of the time loko hi buka va ta hi byela ku hi fika hi 6 yes we'll be in the hospital in time and then around 8 hi ta va hi kha hi byeriwa ku ri a ku hava transport so we'll have to wait for transport from swibedhlele leswin'wani swi rhanga swi yisa vanhu va vona loko hi ya voniwa hi madokodela a Polokwane so lexi xi nga kona botpet i ku most of the time mi kuma ku ri hi fika late a Polokwane leswi endlaku ku hi heta hi nga kumekangi ku pfuneka loko a hi yela kona so hina a hi kombela ku pfuniwa mayelana na timhaka leta transport hi ku hi hetelela hi vuya hi nga pfunekangi nkarhi wun'wani mi kuma ku ri i va u bukiwe for operation loko u fika va ku byela ku dokodela a nge he swi koti ku ku endla operation because you came late then they will rebook you for another date kambe loko siku rero ri fika mi kuma ku ri the same thing happen ni va ni kha ni fambela mahala and remember ku na vanhu lava mi kumaku ku va 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 kha va suka ka matiko me le kule va boheka ku tlela exibedhlele ku va kota ku pfuka va khoma transport based on the time leyi va ku hi byeriwe yona so swi vula ku ri loko hi tshe hi famba late hi fika hi tshe hi nga kumi ku pfuneka again u vuya u tshe u fika u tlela exibedhlele a benceni like swi vula ku ri it's a 3 days thing ya ku va wena u kha u tlela a benceni a xibedhlele so a hi kombela ku ri issue leyi na yona va yi languta va hi pfuna tanihi vavabyi lava hi pfunekaka exibedhlele xa Ilimi loko hi kha hi tikuma hi ya vona madokodela lama hi va ku hi riferiwe ka wona mi kuma ku ri botpet okay ni heleketa n'wana loyi a fane ku a ya ka chemo then transport yi fika hi past 11 loko ni fika Polokwane it's around to 1 or past 1 and then va ni byela ku ri a va nge ni humeseli fayili cause I came late ni fane ni ya rebuka another date swi vula ku ri n'wana u fane a misa chemo for that day and then the minute n'wana a misa chemo cancer na yona yi le ku kuleni okay if ever it's an operation now yona that situation leyi fane ku yi operatiwa na yona yi va yi ri ku kuleni so a hi kombela ku va hi pfuna at least hi kota ku fika hi nkarhi hi heta hi pfunekile na hina tanihi vavabyi va xibedhlele xa Ilimi because na madokodela ma complaina a Polokwane ku ri always Ilimi yona yi fika ku late and then vona va 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 karhele hi nkarhi walowo a va nge he koti ku hi attenda and then they will plead with us ku ri next time ku u kota ku hatla u kuma mbedo wa operation hi kombela ku u hatla u fika mara like we don't have control over that transport so swi endla ku hi tshama hi kha hi fika late so a hi kombela ku pfuniwa hi ku yelana na xiyimo lexiwani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mesutwini hayi mentsandini mentsandini n'wina veri 0860002543 maswa loko sweswiwani ka munghana hi kha hi tirha so ku na munhu loyi a vonaka ku ha tirha murhangeri wa hina ani loko hi nga tirhi ku na munhu loyi a nga voniki ku ha tirha i swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona ya ku le ku tikeni n'wana ni rhumela hungu sweswi i ri swi humelerile le ka xaka ra mina la Khensani musumbunuku wa lo kahle tatana xikomba ni byeleni i mani lo a rhangelaka timhaka leti ta ti-PPT ku kumbexani ku nga va ku ri yena a nge le ku feyileni vanhu i mani la rhangelaka timhaka leti ta PPT hi la ku n'wi tiva hi ku
vanhu vo buka phela lexi xi hlamarisaka a vo pfuka va ku hi la ku ya Polokwane vo bukiwa vanhu lava swi tiveka ku vanhu lava va ta ya Polokwane rini kambe va tlhe va kayakaya va tlhe va kayakaya ku ve hi n'wina mi va ku mi va bukile kasi ku buka i ku ndlela yini ku bukani swi endleriwa sweswo ku swi tiveka ku a Khensani kusuka vanhu va 4 a Lethaba kusuka vanhu va ngani Chilidzini kusuka vanhu va ngani Silomu sweswo a hi swona se loko ku hi swo hikokwalaho ka yini vavabyi lava tlhela va hlupheka ku vo lo buka hayi man no tata xikwama a hi n'wi laveni munhu loyi a tirhaka swilo leswi hi twa ku ti fambisa ku yini ti-process ta koho i mani a nga le ku feyileni vavabyi lava vuvabyi a byi veketeriwi hlekani ahee mahaxi mfukesi a reze xikwembu xi kona hi ngo vona ya hi vatomi a khensa no va na ku navela ku hlamula eka mhaka leyi ya vaxaniseki exibedhlele na loko mi karhi mi vitana tatana Xikwambani ku ri va ta hlamula hi minkarhi yo tala ngopfu ku hava na xin'we lexi va hlamulaka xi eneta vayingiseli swi ngo ho va swiphija n'wina kwalaho hikuva mi jahele ku va mi hundza aka mhaka yaleyo mara vayingiseli a va enetereki hi tinhlamulo ta tatana Xikwambani loko ni vula timhaka leti department hinkwato ka tona lava va nga ka tipolitiki a va enerisi vanhu lava va vutisaka timhaka ku na yin'wanyana futhi ni nga yi vulaka ni yi kombisaka leya ku hi suka la driver hi suka la Giyani ya ka Malamulele laha loko hi hundza ka Mphambo ku na goji leri nga kona mara loko hi vulavula hi yona hi riferiwa aka rally lava mani I don't know ku ri ni ri magezi ni teta ndza fika ka rally ni ku ni tini ngo va ka rally ni tele ku ta reporta patu ka Mphambo ku ri na ku ri ni ya ka masipala a ni swi twisisi hi ku loko ni byela va ka masipala i va ka masipala va nga na right va nga na say aka rally ya ku vula ku hey phela ku na timhaka leti na leti hina a hi tshamangi a hi diro ro vupfa hikwalaho ka vanhu mara hi minkarhi yo tala ngopfu hambi ku ri kusuka la Giyani ku eka Thomo va ri patu ri ra ka rally i mani mina ni nga Mbazima mina ni nga Mkhachani ni nga suka la ni famba ni ya ka rally ni ku ni tele ku ta reporta patu ra ka Thomo ku ri na ku ni tshama la Giyani swi nge koteki hi ku hi yo mhaka ku ri na leswi va swi vitanaka cooperative governance va vulela sweswo ku tirhisano wa mafumelo wu vula sweswo ku i sungula kwala kusuhi ka local municipality yo mhaka ndzawulo yaleyo ya timhaka ta mapatu yi kona le ka masipala wa Collins Chavani na le ka masipala wa Giyani swi kona mara hi ta byeriwa ku ri swilo xa switirhi hina switirhi va ka Central switirhi hi va ka rally around Giyani ku na switarata swo tala leswi swi onhekaka ku twa ku hayi lexi xa ka rally ni fanele ya ka rally mina ni byela va ka rally ku tala ni ta lunghisa xitarata lexi hi nyikeni nkarhi mani kota ku hi va vanhu na hina mi hi fambisa kahle vanhu lava hi ku loko mo languta yona pothole yaleyo ni va vulaka yona ya kusuka laha ka Mphambo ku ya ka Malamulele vanhu vo tala na mina ni tshama ni kha ni yingisela mhaka leyi ku ri no why vanhu lava le ku complaineni mara va ka masipala loko va ya kona va ri swa ka rally se leswi vanhu lava va tshamaka kwala ka Malamulele vanhu lava tshamaka la Giyani ku fanele ku yena Mdun'wazi a famba a ya ka rally a va byela ku tala mi ta lunghisa pothole liya no wa ku endliwi swin'wana mani vanhu lava sweswi va complainaku va xibedhlele lava mhani lava mi va twaku lava so shame va ku ri va mhani lavayani va hakela timali every day va karhi va ngwetlemetiwa ku hava na patu va yisa vana va vona a xibedhlele mara loko va fika xibedhlele va byela ku ri no come tomorrow kumbe tana mindlwana ene mi right loko mu ku vuvabyi byi veketeriwi mara mo vulavula mi ri n'wexe ku hava munhu loyi mu n'wi byelaka because loko ku ri ku swi te tani mina a ni la ku vula ku ri na mfumo lowu hi fumaku mi twa hi minkarhi yo tala van'wana va ri nga nghenisi mfumo ku hava sweswo i nga rhumi munhu ku ya tirha a Elimu i ri la Giyani loko a hetile ku tirha munhu a ta ripotela wena ku ni hetile Elimu u khatula cheke teke n'wi nyika wena u khatula cheke teke n'wi nyika nga Elimu ya languta masiku hinkwawo va tekana ku vula va ri ku na ti ghost work swa ku rhwala vanhu swa PPT ambulance va ri va yise 12 wa tiambulense ka Malamulele loko yi ta kuma ku ri na 1
and what they're doing, va le ku tlangeni ka fasi hi vanhu va teka ti-ambulance ti fola 330 va fika va siya ambulance yin'we va televisa va ku ri no hi se ti-ambulance ku ri ku va yisa ambulance yin'we. So this thing a ni voni ku swi ta tshika swi lunghile ku ri ve le ku tlangeni ka tinghedzo hi vanhu not hi swiharhi kumbe naswo swifuwo swa ha pfumeleriwi ku ri i nga tlanga hi swona. Mi ti ri to timbyana a ka ha duvuriwi tikhirikete ti ri kona. Vakaneche a va pfumeli sweswo ene na wena ta swi vona ku le ku xaniseni ka mbyana na ximanga xa wena. Please muhaxi a ni ta kombela na loko va ta va ka health va ta hlamula va nga hi nyiki story swa ku ri ya sweswi va ta mi byela swin'wana sweswi lava va fanele va responda ka timhaka ta elimi. Elimi ma swi vona ku vanhu lava vulavulaka so shame man. Ene a hi langutela mindyangwini ya vona vanhu lava va huma ka ndyangu wa njhani a hi swi tivi. And a hi swi tivi kambe hi nga hleketelela ku vo tala va vona va sindzisaka ku tirhisa vukorhokeri bya muxaka lowu va kha va huma ka mindyangu leyi nga swela. A ni ngo loko va ri na loko va ri na mali va to va ku hambana na swona va hanyaka hi ti-grant. Mara namuntlha sweswi va fanele va byeriwa ku ri tala mindzuku loko ta mindzuku va ku ri matsalani a nga kona sweswi wo tlhe i ringeta vhiki leri taka hayi ku i tani wo tlhe ringeta vhiki leri taka. Sorry no va ni ka va kandziya xikun'wana va ta ni rivalela mara a ni la ku vulavula timhaka leti ku vanhu a va thoveki lava va karhi va rila ku va xibedhlele xa elimi na hinkwako a hi swona mani ni khensile mhaxi. Papa ni khense ngopfu na mina ku va mi hi bela riqingho a khensa swinene. Ai mani twala enhlekani a ka ha ri na munhu la okay ya ai xiyimo lexi mani ai mani tivi a ni tivi ku a ni swi tivi a ni swi tivi a ni swi tivi. Mina ni rhumela eka va xikombani swi yo yini mo fika no ndhawu ta hi nga ndhawu tangi swi yo yini kunene enhlekani minjhani hi rhukele hi ngo n'wina la ka Munghana Lonene mi hlamuriwa hi muhumelerisi ivi muhumelerisi a ku khomani ivi mi kota ku ya ka Khalanga. Se loko mi vhe mi fika xitori xi ri xikarhi a ni swi tivi ku se mi ni ya mi pfuna njhani a hi sunguriseni mi ri yini. ni komba ku vulavula na Khalanga hi ta ka health. Mi le moyeni ka Munghana Lonene sweswi. Ni vulavula vulavulati hi leswo mina ni mani lavake a swibedhlele ha hlupheka hi famba u ya hala i ya u tlhela u vuya mina admitiwile ka malamulelo ni karhatiwa hi chukele for 5 days hinkwayo ni nga kumi treatment yo yini va hela va ni discharge va ku ve i le ka VIP a wu kumi treatment thola ku hava loko va ta ku pfuxeleni ni fanele rhuma munhu a xa thola phepha hayi vuya yi ta lahaya hi ku nga humesi swa xibedhlele va ni discharge xikarhi ra mina ra ha ri ka va 39 hi ti 6 ta March va ni nyike tiphalada ta 20 va ku nwa tinharhu hi siku phalada yi yelana na chukela na BP ivi ni vona ku ni kafa ni fika xa mundzuku ni khandziya bazi ni ya Pitori a Kalafong leswi ni nga tshama 7 days va tsandzeka malamulelo a Kalafong va kota ku swi endla hi 5 hours maswaka swi noma leswi va endlaka swona la makaya ni teke proof ya envelope leyi va nga nyikeka yona tipilisi ni yi rhumela kwale ka va xikombani kwele a ku na response a ku na nchumu. vo mi blutika ni ri a va mi hlamuli vo languta va hlaya swihundla na na ku hayi ncincana resident yi horile nge safe ya no ni mi twelisesi wa mina khandla kambirhi loko wa lembe u nga yangi xibedhlele u nga vabyangi loko u ya fayili yi lahlekile va fanele va sungula hansi va va na history ya wena i fanele sungula kambe vulavula ya swi vula ku hina mina ni tshemba ku no va kwa ya ha ri kona ku yi elimi swo leswi mi nge malembe mambirhi ntsena yo lahleka swi vula ku mina ya ha ri kona va kona ni khensile sesi nkarhi wu ni vondzokile ni tata hi swona inkomu sesi wa mina hi nga ndlisa ku yini swi ngo lava hi ndla njhani hi vitana mani kahle hi vitana mani a tata mina na swi tivi ku mina ni ku kumbexani hi vitana va ndzawulo va ta tshama ivi mi pfulela tiqingho mi vutisa
kambe xiphiqo i ku van'wani va teka tilayini va ti hijeka se va sungula ku ti vulavulela swa vona ku ndla leswiyani kha ni ndla mehe va sungula ku ti xavela makhavichi se swi nga ha koteki ku va ku tirheka a ni tivi hi ta vona na muhumelerisi ku hi nga ndlisa ku yini kumbexana hi va na town hall meeting yana hi vulavula hi vitane vaaki mitili kumbexana hi mi yisa aholweni hi teka xibazani hi vitana na vurhangeri bya timhaka ta swa rihanyo a ni tivi hi ta swi hleketa hi vona ku hi huma njhani kambe a hi yingiseleni ku president va ri yini madyambe siku ra namuntlha na ku pfumela ku nongonoko wo hlawuleka wa tiko xitleri wu ta va wu ri kona ku mi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa na bahla hlulani fanele magayisa lava hi va lava tolo va kwala namuntlha va kona ni twe ku va kona hayi ko xibukwana xi petsapetsule xihoxiwa xikhomexile swi loyi ku ve na u kha yi ni themendela ngopfu tolo a ni vona lowu wa chiscopo a ni na chiscopo mehe ni na mpandla ni base na misisi hi ku hleketa swi timhaka ta tiko leri timhaka ta kona mara mativa sweswi ku nga n'hweti ya rirhandzu ne yini n'hweti swa rirhandzu swa n'wina ma ha ri kwalani mi nga ni katsa ve ni byela ku mi nga ni katsa hi na viraka mi singile hi na viraka hi le mirageni a ni ku ve singile wa swi kota ku ti endlela ti-love bite hi tiphekisi hayi mina lo vula ku mi nga ni katsa tala mi ku magayisa swileyini no twa hi vanhu swa tolo swi hundzini sweswi ne hi magayisa swa ti-love bites ta tiphekisi swa ti-love bites a hi le ka swona sweswi hi laha mahungu eka SABC ya tiyimele